Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk tepukin tiang blingaja adi mekuranan bepasitain meuyutan cara meong ngajak cicing jani memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepetang ngai iraga memanas ngemasin raga mepalasan pele besi dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan kai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang lo anak emwani belan dini ditu memitra de orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepedang ngai iraga memanas emasin raga mepalasan pele besi dadi siu ulian munyi uog raga di kalangan kupingi bal-balan ngai tu sing enak makan lemah pedang digoban nganahan tu sing jema kejang anak emwani belan dini ditu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu hati sing jema kejang lo anak emwani belan dini ditu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anak emwani bengkong lemane mekuli pedangnya melali anggon ngilang anginmu